Coffee Crow Pharmacy. Dinro Mako 7. Odiaye. Wonamia we are. Okoto J. Wosisi ya we are. Where chili don't pay. Why Joma Bra. Fetuchi keke. Pasra keke. Correct. Coffee Crow Pharmacy. Afa Kevon Awa. Anti wako some of physical shop Obanya. We see you aya ukoto je. Wakiri dompe. What person no one baby yo yebiano we here kebam. Opedudo etu Coffee Crow Pharmacy. La opposite Melcom. Fre 0302 788 071. Ana 0246 76 24 24. Kebam ohobe tontem. FDA aji ejedi nkratu yatum. News is that do I worry you? Where do I worry you, brother? I do I worry news is that do I worry you? I do I worry you, brother? I see what team. And share Sabipra. Who did it? Who be pra? You will be power. So only idea how much cheaper card who be you quite. So scam mode. Shenye, aha, me frɛ you ataboaje. Sese. Senkebo fa o me fa ne o man nko. Ataboaje ka. Shia. Nesi wo ka kire me. Ai wo me fa. Wo me fa ye to petu ama na sa ata. Kameswa. Ataboaje ka de senka de be fa hwibalu. Apoto. They say a new benefit because also no one can beat me for crying. The attorney say, "Who's also on a car and beat me after." And so I tap what the car party. I'm in Pecca for from the local station. My yaki beer, and I tap what the car to me say, "Oh, Cocofa, you offer to win curse actually." Because 80% Sebeka who be paying. Good was a more no farm, Mate. Kana nesi ya wasema yala mpeke tuwe bimutina. Anye we haidi. Ampebi mau. Bende. Aso. Awari so. Coffee. Agonta. What's up? Agonta cool. Na wewe. Agonta onse emoni buo no. Ase mo le su le tinti me kopɛ na de a. Me de beba be miemiem. Se de be a omunya. Dade ade be miemie bu de ni. Empontini buo. Ha ho. Ma ye so mo fa nua na mra. Ombedu tuwe ni nyina abon foforo we ya ifo ti me no mo ye pillars na de mesrew why akwata ne we de maboka o man teso man wa nkope sa fa kusi ba bisi why akwata bate fa ne se wo de wajimi na wadi di akwata fe na me pe bibie ene ye na nua ba na de abo onsa no pa de open bi ene akwata sister ko cho me ba no na ema no omuso ma bo mo ho ano mo twam enti efutu sem na de mo no no mo de nkra ne so ma me se me mra de bi ene ye na bohwi na kwai na me so me nkwaje eyi ne mra adru me ra na dide akonta ne mami nya mo na me pili bi ene Kofi didi we ra de bi ne dide ene de bia na se bi okakot no se me kasa kire mo me di machi aja obi ene wasa kira mpa o me mecheja on say me tu obi fu ama ni fia ye a said me ntwasa abekwa me sumachi ye de ya hwene fe ntin makachi obi aye da kwa no de ntane edide edi nkomo sese me ni ho a omo su ne de ene omo nkasa nti dede aja ato no so on say no de ntane no futu papa bai dede aja ato no so mate senya adwe fufuru bia na wofa desa sensesa no wati mate sasa de wo kan dia mai ti koko hwe onu na ehwe na bia na mama ko jana so kan so ko jade ntene enya emu hwi na tese da bia bia na no de mana ko fu anya hwe da bi ko hwe onu wi udi hwe wi no ana me se hwe ni wi ma ye bibia wi pese mi nya ba ko ba udi ko hwe ni wi ni ngo nya yi na me de se de wasi asesa no kwa mama ni age wow hwe asesa ma na to so ahihye sei hwe
me yiri sisem bi you na ekira sem o ase na mpia tacha ekira sem ya akoma ya de Bomi no bia uja me awa hebo me sawa ondo mi no ya sawa ema o bintio obro kwa gwe oja mani le ya na ya want afre undia Ole do hu ye? Yo. Kame ba ukunu ho. Me kan so kam so me kodjem ba kan boshi aba ho ansa na makuduru. No, me nya shada me yanka sami ansa na. Yen nko. Aso. Enwema bi me de me nito foma na hu se enwema bi de e koso a na de ntawantawa e de wantwi e de atete ba me ho wi. Oh, na we na wujina wi amu me akasa. Oh, aso se mani abere. Meni mi kura de kan de aka ho asem ama penetrate. Ba so akwa panyi de meet me san ho e fa nkoto abontisu ne de enu so we de me se woni mi kun kasa. Se bia me mani ma me pa na cho de be buka so de acheme. Ba na ni mu no wo bibi e de etia ne. Na boni ana me de medanity. It we de me srew. So wo kwa no ho de a ene anka nkomo na mu kodi nka sa fa so. E sa fa dwa ato a. Etu na nim sa me sre no. De maye bia me nipa wo ye dia bone ye de e bata because ye se da na ye mumpo no me e de bone ni dada what I say ti aso me de mesro so wo ko de am so ya na nin so de akasa no ka se masesa ma face Christo se me kra ene magem fine say Yo draw we de ya sempa ani se bonyo no e bata brebo ho enti se akoba ne sa na se ne wo ho apa okunu chewo a eya asempa ye nyina ye hwehwe nie sa setena na mote no asumdwie bebem what I say enti de nyame ase na nse me tete se yase wutu mayifu maye ne age we ye osema sesa sei mamuduro mama sesa na je se ageduro yire so hu fefe na me so ama ase no me so makunku enti se untimi ntwa sabe kwa wachi be de ebechia ya sa wo so tnet na wachi ansa oya de pa se otimi hunu se won so ye ofie yi asasa ni asbe de mesre kwa mi kodwuma ko toto ni makaka na dia dia oh dem oh yo ani me ne be kasa ma what yo no to bunya yo le me de ana bomi no bia uja me awa hebo me sawa ondo mi no ya sawa ema o bintio obro kwa gwe oja mani le ya na ya want afre un and then I'm no baka sad no ze sumone enne ye kasa se nua ba ene nua bem epese me busa wasemi na on say me fatu mo say e ma na e wokrumu a metu omofu e fa wa resem o ma brabo mo ma sotem ha o mbedu omu huni en asefo na oba ba ko dia tumani waka asem bi a chem kukuo me so sabi yese etimienu e fa adwene eye de yeyi nka twi bi mu ze banu su emia banu su emia ana banu su suma banu ne hwe ene banu ye besum ni ni ya sa ene se eye amaba ye a me church ma de ba ko betu manim se opese na danfo so oye de opese okobobosi yo na na hwere adwa wode me nkura na on na no me ba na obedi nkomo fa me wo fa si ne yire sika sem bia fa wo mun sa ase no ja nsabu akwa me jiwodi that's it tinna me ba ya ne tietie nyina na sei ka me be pemu aye madam sei na ho tutu na kosi meda wase na
mpanyisi de jawa ne de aso wonti wo kan manya na so me fredruwa ene no kasai na kwasam sam ne kasa bibiri na druwa kan sem bia me an kasa no meti ho no meti nsem na nsem o kan gu masomu no na agye me nsem kura na mehu se druwa twa ntoro mehu se wakatakata nyuma bi so na me ye panyini hu me saa no nokore se de me sitie no se wu twa ntoro a oduma nko agye adom me na mehu every bank eho na dafuni ni guarantee bia ewo enti odi ato akra ba akona ni mo de abeto menim se nipa nya de emwa to no na agye atum so paso de wo boa no na emom woni bibia na ni kunu eye japati na dafo pa se ka se me no mi na wo de abeto me de abeto anim se me pese me ko bobosi na waka akere me se obetimi aboa me na emom kunu wo japati eto de japade no ebesia wo enam power de open my seminci every time say my adwene like adwene be na my adwene te say me hu ne say na me ka so oh so we die enye bone because trust em kwa say enye de ye mu aboa ye yonku bo obi onye de woni bi ene me ese de bi me nko me fa adwene a e bia medifo what you say it's mo nua be me bi wo ho a ono so sebi e bia jimi no ajimi de bat asembu wona so ka yana na me nso so mpanyin nsi so ojeje odamfo so na sebi obo aba enti me nso ma nhyedam na ehu se ne ntro na wo twa na mehu na chire enti me hyeda jeje ho ma no dodo ho ma no a na me ka kakra so a me ka na ode sorry na wo kɔ no me jane nkransem bi se me manu ni se ba me dia ma no onkoda no onwene ho no nsan famra me nsan mra me nim bi sanse asam kase ba ya na franka etisika ne de na kwasam ne se ye bono ano ye ma heda hu far ba bia wa mama hu far ba bia yo na hwere me daase abaye fucking nanya nana nese ana ono na ajiskai na ade wo ye kotokra na bia na ade hye na damfu ya na yo nana na chese ne tia wonyina ne se wa dan ho anu ma abroni yo adan ho dua abroni no sa akasa no yese wadan hu ugwabru ede ne keke o se be yo free ban se jimi ne majimi ne ba sembu hona me oka me kana ofa de yese ne yi watese am se ne me ne betu onim na wonso nkura adwene no wachire mu se menka den se wonko die gina mu ma na damfo na omunya bosian because ono no yi adwuma na fa so na damfo no nye de enye adwuma ti wo bo na mana de enye adwuma enti nkura adwene ka ne di sister Growa yes asem we die senka wo ye panyini obsenka ni panu susu sa asem ne ho kire wo no sa mprempre na obsenka wo bua ma no sabi badwemba na se banyansafo bi entu sa na mo no se ne se hunti se wo japade na wo yonko bi hu donti wo de wo japade ne kosia wo wa agisika ma wo yonko no na wo dwene ho se daati bi anase debi eden ne besi Stadua o so we den ko bua no ya friend su pedede manitian baby Mr. Stadua enya adwen pa papa ye wote akire hai asem ya wo kan ye kofi opanyi kofi ode wono ankasa ne ka esi ya wo wa esan di sika eka ho ene ode afiase men
Yeah, na kam hu ne sen you. Eti na kam susu hu a kire wo. Sister Dua, enya adwen pa. Saa wo yonko no. Tunifu se. Onna no wonwene hu. Amono kusu.